lahko zdaj le ponudim en samoglasnik, lahko ga ponudim tudi brezplačno, če pa ne bo šlo z igrico, si ga boste pa kupila, ne? A ste za eno igrico? Ma ga dam za ston? Ja. Mislim, jaz sem Gorenc, jaz bi tako rekel, dajte. Milena, zdaj pa, kako se bova midva igrala? Igrala se bova pa takole. Kako dobro, kaj berete z ustnic? Samo še en detalj je, imamo ene slušalke, ki jih date gor, da ne boste slišali, kaj govorim. Noter se predvaja taka lepa pomirjajoča glasba. Se boste slišali, super bo. Pomirjujoča. In imate minuto časa. Oziroma, ja, vi imate minuto časa, jaz se bom pa potrudil, da bo čim lepše. Tako da, če ste pripravljeni, pa tako naredite, ko boste rekli, začnemo. Ok? Dajte slušalke gor in sva. Pa kar lepo na ušesa. Imate lepo čez ušesa, me slišite kaj? A me kaj slišite? Ne, super. Sva? Televizor. Televizor. Rudar. Gusar. Rudar. Dunaj. Rudar. Gusar. Ne, rudar. Dunaj. Rudar. 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 Krema. 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 Trema. Krema. Krema. Krema, bravo. Avtomobil. Avtomobil. Bes. Pes. Bes. Slabost. 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 Ne, mama, čipka. Čipka. Je že bila peta? Je že bila peta? Slabost je bila peta, ne? Ja, mamo. Mamo, wow. Super, evo. Je bilo fino? Ja. To ne je bilo. Fajn na glas. Fajn na glas.